Ibihe byiza mukurikira Agacu TV. Uyu ni umwanya ngiye kubabwiraho kode wakoresha kugira ngo umenye nimero wahamagara igihe telefone yawe bayibye. Iyo nimero bayita serial number cyangwa email. Uvuga ngo dore kode uzakoresha. Iyo kode ni iyi ikurikira: ukanda akanyenyeri, urwego, 06, urwego, nimero igahita izamo. Urugero, ukanda kuyibona, akanyenyeri, urwego, 06, urwego, nimero zigahita zizamo. Izi nizo nimero rero ziba ziriho kuri iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo iyi nimero iyo uyifite igufasha kuba bayiturakinga igihe iyo telefone igiyemo simukadi. Birakunda kandi bijya bifasha abantu benshi. The code that you can use when your phone is stolen: *#06#. Immediately the code in your phone number, serial number will be appeared directly. Thank you so much. Subscribe, like, share, and comment to my YouTube channel called Agacu TV. And I like you and I love you so much. So, more coming. Thank you. Murakoze mwe muri mahanga, mu Rwanda n'ahandi hose. Bye.